va kona se endzeni ka beef ya wena ni vona I sweka yi nga vupfi hi mhaka ku I vulavula hi information yo ka yi nga researchiwanga laha ndzeni ka jarata leri hi le ka kokwa wa mina na yena Mashava ka Mdeni laha ve ri hi le ka Makhosana wa Thandavando mina na misa leyi vatukulu va kokwani n'wa Makhosana se mi nga hi byeli ta titiraka ta n'wina leti va nga teka Didimbeta tiraka hi leti hi nga se za hi fika ka mabazi Didimbeta ta hina titiraka hi leti jarata ra Xilumani Hotel ya 5 star leyi se mi yi bifaka swa timovha na tibazi hi nga swi nghenisi hi ku a ni se mi ta ze mi ti sunga hi ku nghenela ti-beef to ka mi nga ti tivi mihiza luya wena a wu bifana na yena ivi I jika I ta nghena na hale ka hina hale wo hi ku kombeta ka mina a hi swisiwana ku fana na leswi we I nga xiswona hi ku sweswi xitifiketi lexi a mi tshembe xona na vabuti wa wena va tekini ti-hawks hi ku dya mali ya vana va vanhu loko va tshoveka milenge a ni wena na Baloyi a mi ri na xitokofela ene xitokofela xa n'wina sweswi se xi fike makumu hi ku va Legal Practice Council Law Society yi tekile xitifiketi lexiya a mi tshembe xona lexi a xi endlaku mi kuma na matiraka lamaya se why laha ndzeni ka beef ya n'wina mi nga hi byelangi hi sweswo hi ku se ha hlamala na hina hi yona leyiwani hala I ti-room to tlela ta Xilumani Hotel vo n'wina mi chasa ngopfu hi vafu mi hi byela ku na Baloyi le ka wayeni va ta mi vuyisela rini matiraka a ni Didimbeta wena I teka ngopfu ti-chance u vula ku loko I languta wena I vona ingaku Xilumani munhu wo bifiwa hi vo n'wina mara ka Mdeni u chava mahengani musi wena ya sa nghenela na wa ndyangu wa yena wa vona hina ne hi tivaka swilo ha swi taku na leswi u nge I deformation of character hi leswi u nga swi endla sweswo mara ha swi ta ku xisiwana ku ha nchumu lexi loko hi ku ha kusuwa hi nga ta ku suwela xona se hi to ku tshikisa sweswo u ya u kha u ya mahlweni u phunta ene na ku wena n'wana wa disable ha swi tiva mara na mahingani wa swi tiva ku a hi voni nkoka wa swona ku hi nga fanele se hi ku bifa hi swona hi ku hi hlonipha vutsoniwa bya wena and then swin'wana lava ku byela swona wa swi vona a hi mabazi ntsena na tithipara leti a ti ta lomba leti loko va teka letiya ta wena na Baloyi wa ka wayeni mi yisa luya Baloyi I ku dyela nsati ka Mdeni wa swi ta ku n'wana wa wehe loyi nge n'wana wa wena loyi nga tshama I ti ta lomba 5,000 I ku lava ku yisa nsati wa wehe ka abortion a ku ri mhaka ya Baloyi xi ka xi ku tshovela ndyangu mara loko ya studio I tindlika ku tlharihe ngopfu leti titiraka leti a wu timi leti I ku hambi wo lombiwanyana 2 months mali ya hina ta hi vuyisa se Didimbeta wa tsandzeka mfana wa mina wa yi vona ku hala ka construction yi herile na ti-touch up hala ndzeni 5 star hotel hi le and then na timhaka letiya ta wena wa yi vona loko hi vulavula hi Xilumani Hotel holo leyi ku hava yo ringana leyi la Giyani Xilumani Hotel auditorium hi la ta mi nghenisa hi mi kombeta ku hina a hi bifani na swisiwana swo fana na vo n'wina hi la joy celebration yi ta va yi ri la a hotela leyi kwala ndzeni ka this auditorium Didimbeta Baloyi wa ka wayeni I na swona swilo leswi na ti-V class leti va nga teka ti-hawks
se hi ta phatsamisa na papila ra le ka legal practice council leri kombisaka kahle ku boso ya n'wina leyi a mi mi sponsore beef a ya ha ri na nchumu hina hi sweswi mi sukela ku hi nyenyetsa mi teka ti-chance vafana wa mina se laha hi leri lapa hi leri ma ri vona musi